beke emhlabeni wabuyisa imphefumulo wazoyifaka phakathi kulowo mzi wakhe athi kusekhala imphefumulo into engakaze yenzeke engekho futhi nakwelinye izwe ngaphandle kwala enziwa unyazi lezulu mayibonkosi ofuna sikucama ngeke thina ukuthi ukona kwethu nokwenza izinto ezingeyizo asazi ukuthi ushembe uma lento esecumuka masimcunula noma senza into kungeyo nesewuthatha lo mzi uphindisela la uvela khona usize siyoba nalo iluphi asasi ngakho ke kufanele siwuphathe kahle ngifuna ukudlula kule ndawo kunabantu akade bafika la benza izinto ezenziwa la ekhaya babalanda abantu bakubo bakhipha imbuzi lezo ezifunayo bebageza bebahlambulula abantu akubo sokuseni ukuthi babalande bathi ke abantu khona kade ngifonele nje izolo ukuthi kwakhulunywa kwathiwa kusamiwe ukuthi kulandwe abantu abangasekho kuzofunwa izwi lokuthi bazobalanda babasekhaya kwathiwa bayolandwa ngoMashi uthi ke manje usefuna ukwazi ukuthi ngabe sengafika yini kuzolanda abantu bakubo manje ke abantwana baNkulunkulu khona leli gama elithi akusolwa ikhulumile insizwa la ngesonto edlule yacela into ethelele ngoba yasola lapha yangaphandle kunebhodi elimile elibhalwe ukuthi abangeni la abasola besola lo mzi ngakho ke khona ukuthi balanda abantu bakini la ekhaya ngoba uzwe ubona sekukhona isikhathi eside bese uthi uzobalanda uhamba afake ekhaya wenze yonke into kodwa uthola usizo lesaqhubeka lenzeka bese usola ushembe uphusha ukuthi kwale yanda ayikho angithi ususolile ngoba manje ayikho into oyibonayo kwenzile konke lokho okuthiwa kuyenziwa manje usubona izinto zingenzeki usuyasola ukuthi ukusho ukuthi le yanda ayikho sekukhona ke sokungase kwenzeke ukuthi bayasola manje ngithi ke kulo muntu maye sengifonela ethi kwathwa fasobalanda libuze lami ukuthi sebefikile yini abantu abangasekho kuwe bathi seningasingenisa manje uthi yena cha ngithi pho ukuthatha apho ukuthi manje sofuneka wena uhambe uyofuna izwi lokuthi ubangenisa nini bengafikile kuwe lithi ke lami mina ngaba nenhlanhla ukuthi ngazibuzula mina kushembe bawayekhona umshumeli nomshumeli manje bekhona ngathi baba kukhona abathi akunikelelwa bathakathi sekukhona abathi akunikelelwa bathakathi lapha manje lithi ke igama lonyazi ningasho lapho ukuthi niyabanikelela anothi niyabahlambulula nithi nihlambulula bathakathi nezinyanga nezangoma bese niyalinda kuze kusho bona ukuthi seningasingenisa manje ngithi ke mina ngimile kulelo zwi ngisho ngaphela iminyaka emibili emithathu ngeke ngithi mina ngifuna ukungenisa abantu bengakaze ufike ibona basho ngoba nje wabengasho nje ingcwele okuyiyona yalomuzi nephethe okuyiyona ephethe lomuzi kusho ukuthi sabe igwethu udili kajele ubani ozongenisa labantu lapha kini mosibabiza ingcwele sagwethu igwethu udili kajele manje ke ile nto ufuna siyicama ngahle eManazaretha ukuthi asithi masizenza izinto usukwenzile konke wakwenza wabangenisa ngaleyo ndlela okwenze ngayo imbuzo wanikela ngabo kodwa wena ulokhu uthe nje ngicela kimi na ukuthi ningitshele mase kulungile ukuthi sengawungenisa ekhaya kuze kusho bona nje igama liphume kuyena umunyazi ukuthi akuze kusho bona ukuthi sungabangenisa manje baningi abantu ababuya besihluphe lapha bethi sebefuna ukungenisa abantu abadala ngoba sebebona isikhathi sesiqhubekile manje bafuna ukubangenisa kodwa bengakhulumile ukuthi seningasingenisa ngakho ke yileyo nto engisho ukuthi abantu abankulunkulu kufuneka sidlule kuwe ngoba khona abazoze basole kanti ususola ushembe uthi hayi kusho ukuthi ayikho lento ngaba ngenisa abantu bakithi angiboni lutho linda kuze kusho bona ukuthi sungasingeni wena ulokhu unikele nje ukuthi ulokhelele ibani ulokhu ucelele ngicela nisho ukuthi ngabe sokulungile yini makukhona la kukhona khona ngakalungi khona amsudinga wena ukuzala njalo ulokhu ufikile unikele makukhona ngakayenzi khona shonini ukuthi angenze njani mina ngizozwa ngani kuphela amen lokho abantu abankulunkulu ukuthi funeka singaze sone senze into kanti sesiyona funeka thina sihambe ngendlela ngoba lento eyenzeka iyaqala ukuba khona emhlabeni into efana nale ukuthi abantu beze emhlabeni kithi abangasekho babela ngakho kufuna size kubo ukuthi bathini manje silokhu sinengile thina asilokhu sinengile thina nje kuphela ngoba lento uyithola ukuthi uthwena ubhekela abantu kanti konakala ngale ngoba into eyinkingi lokunqamuka kwesibongo bikona okuyinkinga lokhu kunqamuka kwesibongo kanti sanqamuka isibongo ugogo kama akazange ashade nomkhulu kama manje ke lento yazi ukuthi sonke lesibongo sibiza khona la kunqamuke khona ngoba kunqamukile lapha noma ugogo kababa akashadanga nomkhulu ile ndawo ekhona ngeke lento izilunge yenzeke kungayilungisanga leyo nto ngakho ilokhu ungcemile wento ngitsheleni la khona khona iphutha likhona cela nilisho wena lokhu usho njalo nje ulokhu uzile la ubanikele cela nikhulume nisho
ukuthi ngabe kuphi la kusele khona ukuze ngisujaha hayi sengifuna ukubangenisa. Siyacela ke kubantu abankulunkulu ukuthi nalabo abangakwenzi abasulokhu bebuya behlupha bethi sifuna manje sesifuna ukubalanda ngoba kade athi umuntu hayi sibona ibonakaliso nje iqhamuka begcwele egcekeni hayi bazohlola nje ukuthi bakhombisa ukuthi laba sebegezekile ngani basho bathi khona sebegeziwe khona abangakagezwa ngoba bona amacala abo akathethwa asenzima khona abagojuthile kajele wena lokhu uncengile wena uzalo uzoncenga ukuze wena wenza into esiqondile ukuthi sebefikile manje bese uyabanyisela asiyiphathe kahle ke lento abantu abankulunkulu ngoba sisho sithi asihambe nomgudu wakhe uzobuza into ngenze njani uze kubashumele bakuchazele ukuthi fanele kwenziweni lapha. Amen. Sizocela kubantu abankulunkulu ukuthi ke la igama lathi akhulume abantu ababone abantu bakubo ebusuku bebatshela ngalomuzi njoba wehlile waze ekhala emphefumulo kusuka abantu bakude njoba thina sigayeka nje kule ndaba abantu abankulunkulu ufuna ngidlule kuyo ngoba khona nawe ukuthi wakwenza insizwe befile ubungekho wena ifikela yathi ngithe ngiyafika kule amaflawa lawa angaphandle lawa ancike lapha kwamasipala ngabona kukhona ibhodi elibhaliwe lithi abasola abangeni la ufela sikusho lokhu kuzwazi nawe okungenzeka ukuthi wasola wathi lo lensizwe yathi ngizocela into ethelele ukuthi bangithethele ngoba sakhuluma emsebenzini namanye amanidlalethe ngasola ukuthi ayikho le yanto saxoxa sikhuluma sathi ayikho le yanto sisola manje mase ngithi ngiyazala ebusuku nanti ibhodi limile selibhaliwe lithi abasola abangeni la esho ukuthi kungenzeka ukuthi nawe wasola wathi lento kaMajiya njengoba abantu bayesho njalo bethi ayikho lento ukuthi ngathi abantu ubabe esebuhleni abantu bagijime baye lapha ekhala emphefumulo abazi ukuthi bayokwenzani ubabe esebuhleni kodwa baba kazange kusho lokho utshela abantu lapho babethi mani ningakalungisi ukuthi izinto zabantu bakini ngigijima nizela kini nithi nizongcolisa umuzi kaNkulunkulu ngabantu bakini bengagezile niye kuke ekhala emphefumulo niyogeza abantu kusho ushembe esho kwabanye abantu kodwa wena uyasola wena usasola ukuthi ayikho le yanto eyosibani ba ucela uNkulunkulu ukuthi size thina esasola sicela into ethele ukuthi hayi nami ngasola ngoba ngangazi khona ukuthi ungazi nawe uthathe ukuthi ayikho lento bese uyakhuluma kanti usuyazigaxelisa ngokusola kwakho. Siyacela ke uNkulunkulu wasebuhleni manzele ukuthi nawe mawasola ufuneka uyicela into ethele lapha akusolwa la into eyenziwa unyazi ngamanye amazwi ukusola kwakho ususola unyazi usho ukuthi unyazi awuboni uNkulunkulu ngoba usola lona ngoba yilo lakha lomusi yilona lenza yonke lento lize lithi kumina sinabashumayeli njengoba wena umshumayeli le la umshumeli khona ukhona wakulanda khona wathi wezala la ukhona ekhala emphefumulo ukuthi mina cha uthi pho angithi waletha uthando lokubona umjalo bale yanto umjalo ba uthi mina baba uthi pho umuntu uma engayithandi lento igcelela yini edala isoli into uma engayithandi yena bese isolela ningayazi ufuneka nikwazi bashumayeli omuba kangena esihlahleni noma utsheni kodwa ungena kumuntu amazonyazi la usho ukuthi abantu abankulunkulu size sithule nje silalele esikulela la makhola wasola khona cela into ethelele kodwa wena lalela lokho kwenziwa la nawe uzogeza abantu bakini njobe kulindele ufuna ukuthi kwenziwa kanjani nawe basekhabona wakho khabona lika baba khabona lika malo zonke lezo ndawo ufune ngeminikelo uzucaca ukuthi abaze bakhulume basho ukuthi bathini kuphi la ngifuna ngilungise khona. Amen. Manje ke sesingena enkulumeni ukuthi ke lapha sizele ukuthi abantu abakhuluma la niyazi emathempelini la sikhona akaphakama umuntu ongaphelele asinike inkonzo kusukuma abantu asuke bephelele basinike inkonzo yonke indawo nakuba engudlungudlweni kuyekusukuma abantu abaphelele asebeni 14 bakhuluma kodwa la kulomuzi okuthiwa kusekhala emphefumulo kusukuma noma ubani onikizwi abakubo noma unikwe ushembe esukelele bafika kuyena bathi sicela usiyele ekhala emphefumulo uyosinikela khona usinikele khona silapha thina izona izinto ezikhuluma abantu bonke abahlozi beyikhuluma ngakho ke wena uzosuka umuntu okufika bakubo noma kufika ushembe ebatshela ngalomuzi la besibalindele ungasukumi uthi hayi ushembe uke wangisiza nami ngixakekile cha kufuneki lokho ukuthi ushembe uke wangisiza ngixakekile waqhamuka wangikhipha lapha exakeni kwami noma ngixakekile ngiyabonga hayi cha ungabongi ngoba ungenzela ukuthi cha uzwise kahle umuntu ozosukuma koqala ngapha entshasi uthini ozosukuma
okufika uShembe kuye wamtshela ngalomzi noma ngabe kuthiwa kufika ingane yami yangitshela ukuthi noma kufika udadewethu othile wakhuluma kimina wathi kuthiwa angiye ekhala emphefumulo lokwenza ukuthi okubalekile nje ukuthi khuluma ngekhala emphefumulo efunekayo nje ukuthi kuthiwe kimi ngikhulume ngekhala emphefumulo lokho sikulindele la kulomuzi amen. Siyacela ke kubantu abankulunkulu ukuthi kube yilokho kuzoba inhlanhla sothi ngapha isukume noma ngaba awukholwa awuyigqokile ingubo emhlophe kodwa uma ulapha nje ngoba uthunywa abakini bathi ozala nombona uShembe ulele ebusuku wathi kwathiwa yana ekhane lomphefumulo usizo lokuphethe liyophela khona yilokho iloyo muntu kesifuna khuluma akukhathalekile into njani buye lapho kuze komama nabo futhi akukhetheli ukuthi imphi intethelelo abangagqokile ingubo emhlophe bakhulume basho ukuthi yini abayitsheliwe ngalomuzi basiphakele nenkosazane nayo ngokunjalo uma kukhona ekunikiwe ikhulume ayinatshele umuntu uma ehlabelela uma uhlabelela ivesi elilodwa mase kufika umbhobho uyima ukupheze bese uhlala endabeni ungaqhubeki nokuhlabelela kanti umbhobho usufike kweni Nkosi yonibusisa amen. Ngisacela ukubeka ngibanga ukuthi ngixolisa kancane nje baba